Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. What is direct object and indirect object? ननु बदी वीडियो के तासो direct object और हम indirect objects देखोई कम जल्दी ज़्यादा important दे the exam द पारा द test द पारा कम जल्दी ज़्यादा अहम दे खुद direct और indirect objects देखोलो नमख के नटुल न अहम खबर दादा चितासो पर object बंदे पुइशी चे object सिसिस दे कजर तासो पर object बंदे न पुइगे नुडेशका तासो पर direct और indirect object बंदे हम न पुइगे नो ददगा कबला ददगा वजह टूल न अवल direct object और indirect object नमख के objects दको चितासो दे पर object पुइशे नो राजे चिता टूल न अवल objects दको dear students, the tuluna awal munga the object definition is the coach object waisata. Object when the person or thing which receive the action is called object. Yo person yo shakhs पदे शख्स के सरीम राजी खजिम राजी जनावरम राजी हर सुमरज सालरुन के लिए पदे के राजी आउ आर्थिंग पर सीजनों के बिया मोबाइल राजी मार्कर राजी बोर्ड राजी चार्जर राजी चेयर कुर्सी राजी कोर राजी ग्राउंड राजी गाड़ी राजी मोटरसाइकिल टूल सुमरज सीजन दी हगा पके राजी व्हीकल चे यो पर्सन या यो सीज यो कार रिसीव कई नुदगा the receiver of an action da सोच कार रिसीव कई दगता ऑब्जेक्ट वेरगी पसादा अल्फाज के ग्रान को तुमको मतलब दा दे चे यो सो कार रिसीव कई नोगे तो वेरगी ऑब्जेक्ट या द चा सरकार की या द सब जरिया बंदी कार की नोगे तो वेरगी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जमासा यो सेंटेंस दे अवागा दास दे I eat the meal. I eat the meal. सा मतलब दे I eat the meal. ज़ रोटी खुरमा. पदे सेंटेंस के ज़मा सरा ऑब्जेक्ट से दे meal. ज़गह चे पर रोटी बंदे कार कीगी द रोटी सरा कार कीगी नोता स्तमा हुए चे पससीज बंदी कार कीगी या द चा सरा कार कीगी नो हवे तबेले कीगी ऑब्जेक्ट. बल एग्जांपल बता सीधी I meet you. I meet you. सा मतलब दे ज़ तासरा मेला बेगम. पदे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से कम दे हाँ यू दे ज़कची यू कार रिसीव कई द यू सरकार कीगी नुतास तमा हुए द चा सरकार कीगी सोच कार रिसीव कई नो आगे तबले कीगी ऑब्जेक्ट. पदे सेंटेंस के नमा सरा ऑब्जेक्ट यू दे और सेंटेंस के नमा सरा ऑब्जेक्ट मेल है अब द्वयम सेंटेंस के नमा सरा ऑब्जेक्ट यू दे जके दिउ सरकार की ये दिउ कार रिसीव पे जो मेल रमता सुबह परिबंधी पुये शविये उस राजे चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उचिदा ससीजने द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स द डेवलपमेंट के वास्ता सु फजहन की यो सवाल लाजी यो पुख्तन बराजी यो क्वेश्चन बराजी तासो बोए चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमु गजदको खा सहीदा मुंगो खो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बांदे दे वीडियो द खतरो न बात बपुएशु खो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जमुगा बकम जे के बकार राजी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बांदे मुंगा सकौ द सदा पाए जको न बेशका द यो डेर अहम और डेर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पयाद साथे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुंगना पयो एग्जाम के पुख्तना के देशी पयो टेस्ट के जमुना पुख्तना के देशी ताला भाई यो सेंटेंस दर कड़वी यो जुमला भी दर कड़वी और ताता बोझ बदे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट त फाइंड्स का त मालूम का खो यवाजिदाना चिताना पयो टेस्ट के ला पयो एग्जाम के पुख्तना के देशी दे सरा सरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर इंग्लिश ग्रामर के सब टॉपिक्स दादी कचर तारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मालूम तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बंदे न पुएगे नुतबिया ऑफ कोर्स अल्ता पहा टॉपिक बंदे हम न पुएगे लगा संग चे
cases of noun دي په cases of noun کې څه cases داسې دي که چېرته ته په direct او indirect object باندې نه پوهېږې نو ته هلته په cases of noun باندې هم نه پوهېږې یعنی که direct او indirect object تا ته نه وي معلوم نو ته په cases of noun باندې نشي پوهې کېدی نو د دغه وجې یوازې cases of noun نه بلها نور ځایونه هم داسې دي بلها نور ټاپکس هم داسې دي که چېرته تا ته direct او indirect object معلوم وي نو بالکل تا ته به هلته اساني جوړېدی شي نو په دغه وجه موږ direct object او indirect object زده کوو د direct object او indirect object زده کولو لپاره زما سره یو سنټنس دی او په سنټنس کې زما سره دوه objects دي سنټنس داسې دی فار ایگزامپل که زه ووایم چې she spoke truth she spoke truth to me the she spoke truth to me څه مطلب دی the she spoke truth to me په پښتو کې مطلب دا دی هغې ما ته رښتیا وویل په دې سنټنس کې په دې جمله کې زموږ سره two objects دي یو object truth دی او بل object زموږ سره me دی اوس به موږ مزید دا معلوموو چې په دې کې direct او indirect object کوم دي د direct او indirect object پیدا کولو لپاره د direct او indirect object فایند کولو لپاره زموږ سره یو شارټ غوندې طریقه ده یو شارټ غوندې ټریک دی کله چې تاسو دغه ټریک اپلای کوئ نو بېشکه تاسو په یو شړک سره ډایرکټ او انډایرکټ object په سنټنس کې په جمله کې پیدا کولی شئ د ټولو نه اول به تاسو د ځان نه یو پوښتنه وکړئ یو سوال به وکړئ خو څه سوال به وکړئ په دې کومه سنټنس دا کومه سنټنس چې دی په دې سنټنس کې به تاسو د ځان نه یو پوښتنه وکړئ تاسو به پوښتنه وکړئ what did she speak څه مطلب دی د what did she speak مطلب دا دی هغې څه وویل نو د دې کوېسچن نه چې تا ته کومه انسر میلاویږي کومه جواب میلاویږي نو هغه دی truth what did she speak هغې څه وویل نو موږ ته جواب میلاویږي she spoke truth نو چې کله موږ ته په what باندې یو جواب میلاو شي په what باندې کومه انسر موږ ته میلاو شي نو هغه انسر هغه جواب هغه ورډ هغه لفظ هغه object به زموږ سره direct object وي take the direct object هغه ورډ به زموږ سره څه شی وي هغه ورډ به زموږ سره direct object وي اوس indirect object به موږ څنګه پیدا کوو مزید به تاسو د ځان نه یو بل پوښتنه وکړئ یو بل کوېسچن به وکړئ هغه کوېسچن به څنګه وي هغه به دا وي to whom موږ وویل she spoke truth هغې رښتیا وویل اوس موږ د ځان نه بل پوښتنه وکړه to whom د to whom څه مطلب دی د to whom مطلب دا دی چا ته یعنی کس کو to whom چا ته یې رښتیا وویل نو د to whom په بدله کې به موږ ته میلاو شي to me یعنی ما ته یې رښتیا وویل نو to me زموږ سره indirect object دی indirect object کله چې موږ په what سره کله چې موږ ته په what سره کوم جواب میلاو شي کوم انسر میلاو شي نو هغه زموږ سره direct object دی او کله چې موږ ته to whom باندې کوم جواب میلاو شي هغه زموږ سره indirect object دی لکه څنګه چې تاسو truth او me زده کړه truth زموږ سره direct object دی او me زموږ سره indirect object دی زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ که تاسو په دې باندې نه یې پوه شوي نو راځئ چې یو بل اگزامپل هم ورکړو بل اگزامپل به داسې وي که زه ووایم چې I gave you an apple څه مطلب دی د I gave you an apple مطلب دا دی ما تعالی یو سیب درکو ما تعالی یو ایپل درکو ما تعالی یو مڼه درکړه ټیک ده په دې سنټنس کې هم زموږ سره دوه object دي two receiver of actions دي په دې وجه اوس موږ له پکار دی چې موږ direct
او indirect object پیدا کو یو object چې کوم دی زموږ سره یو دی او بل object زموږ سره apple دی ټیک ده په سیم طریقه هم په دې زول ټریک باندې به تاسو بیا د ځان نه تپوس وکړئ what did I give ما څه شی ورکو what did I give ما څه شی ورکو نو موږ ته به جواب میلاوي شي I gave an apple ما یو سیب ورکو ما یو مڼه ورکړه نو زموږ سره چې موږ ته چې په what سره کوم جواب میلاویږي هغه زموږ سره ډایرکټ آبجیکټ دی په what سره موږ ته جواب میلاو شو an apple what did I give I gave an apple نو an apple یو مڼه زموږ سره مڼه چې کومه ده دا ډایرکټ آبجیکټ دی ټیک ده indirect object to whom indirect object پیدا کولو لپاره to whom چاته ورکړه یو مڼه یو سیب چاته ورکو موږ ته به جواب میلاو شي you I gave you نو you to whom سره چې موږ ته کوم جواب میلاویږي کوم انسر میلاویږي کوم object میلاویږي نو هغه object به زموږ سره indirect object وي ټیک ده indirect object زه امید لرم چې تاسو به په ډایرکټ او indirect object باندې پوه شوي یئ. Thank you so much. Thank you.